Ovog puta cyberkriminalci su odlučili da koriste mešavinu ranije viđenih i uspešnih taktika za širenje malvera. Malwarebytes upozorava korisnike Facebooka na trojanca koji se širi preko poruka koje korisnici dobijaju od svojih prijatelja sa mreže. Lanac infekcije počinje porukom koju korisnik dobija od prijatelja sa Facebooka i u kojoj se nalazi samo jedna reč, lol i zip file za koju žrtva treba da pomisli da je slika koju treba preuzeti. Naziv fajla je uobičajen za slike img xxxzip. S obzirom da poruku šalje prijatelj, manje oprezni korisnici će možda preuzeti zip file koji umjesto slike sadrži jar file istog naziva img xxx. Kada se jar file pokrene, preuzima se malware sa Dropbox naloga.